Iya, itu tadi saya Pak Lara kan? Oh, Pak Lara. Cara mau kendaraan teh?
parkin la. Apatag la. Ilibin, ito po. Ha? Wala may ilibin to eh. Yan eh, mantuk kilometers na eh. 200 kilometers ka ba? Ito lang Pero, may kinaalas na. Apatag lang. Taga-tagayan Tulay City. Tatakutan mo ito, Noy. Matatagay ni may parutan eh. Hindi may ruta rin. Kaya, hindi may sing... Yan ang isa kay Gara na. At naburan laya, kinla kapatag la. Yung sila sinunod eh. Kaya pala may ilibin, wala ilibin ko yan. Sama yun. Budol. Budol.
Motor ride. Tara, parang stop. Yung wala mo na ay, tagalin mo ba? Tagalin mo lang, may daw. Kaya, sabi ko na rin. Walang kinsi to. Walang kinsi. Ano na, lugaran? Lugaran ako.
Ha? Tara.